تركزت هذه المباحثات حول العلاقات الثنائية بين العراق وتركيا. Bu görüşmelerin odaklandığı husus Irak'la Türkiye arasındaki ilişkiler olmuştur. وتعتبر هذه الزيارة هي سلسلة من الزيارات لتبادل وجهات النظر بين الطرفين والاستمرار في الارتقاء بالعلاقات الثنائية. Bu ziyaret de Türk tarafından yapılan diğer ziyaretlerin bir devamıdır ki bu ziyaretler çerçevesinde iki ilişkiler gündeme alınır. وعلى أعلى المستويات لدعم التواصل السياسي والأمني والاقتصادي والاجتماعي. Siyasal, ticaret, sosyal ve güvenlik konuları ele almak için çok öneme haizdir bu ziyaretler. بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات والسياحة وسمات الدخول. Aynı zamanda ticaret hacminin artırılması, vize konusunun verilmesi وبحثنا أيضا ve yatırım yapılması açısından çok önemlidir. وبحثنا أيضا القضايا الإقليمية في المنطقة وناقشنا عدة مسائل رئيسية تتعلق بالجارة إيران وكذلك الوضع في سوريا. Aynı zamanda bölgeyi ilgilendiren birçok konuyu ele aldık. Komşumuz olan İran ve Suriye'deki konuları da ele aldık. واليمن وليبيا. Aynı zamanda Libya ve Yemen'i de ele aldık. هذه المناقشات والمداولات مفيدة بين الطرفين. Bu görüşmeler her iki taraf için çok yararlıdır. أن التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري وتبادل الزيارات على أعلى المستويات. Ticari paylaşımın en yüksek düzeyde, en yüksek seviyeye ulaştırılması gerçekten çok önemlidir. والزيارات المتوقعة لدولة رئيس الوزراء إلى تركيا وأيضا زيارة فخامة الرئيس التركي إلى بغداد. Aynı zamanda Irak Başbakanı'nın Türkiye ziyareti konusu ele alındı. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacak olan ziyaretin de gündeme alındı. لقد بحثنا بالتفصيل مجموعة من القضايا التي تهم العراق وتركيا. Türkiye'yi ve Irak'ı ilgilendiren birçok meseleyi, birçok konuyu ele aldık bu görüşmemizde. بما فيها الحرب على الإرهاب والمجموعات الإرهابية على الحدود العراقية التركية. Bu konuların başında da terörle mücadele konusu oldu. Suriye ve Irak sınırında yer alan terör örgütü meselesi de ele aldık. وأكدنا لمعالي الوزير أن العراق يرفض بشكل قاطع وصريح أي عمليات عسكرية من أراضيه تستهدف الأراضي التركية. Sayın Bakan'a şunu vurguladık. Irak hiçbir zaman topraklarından Türkiye'ye karşı bir terör eyleminin yapılmasına, gerçekleştirilmesine müsaade etmez. وأكد دولة رئيس الوزراء في نفس الوقت رفض استخدام حدودنا ل يعني مجابهات إرهابية تحت للحدود الدول الجوار. Bizim başbakanımız da aynı meseleyi vurguladı. Hiçbir zaman Irak topraklarından komşu ülkelere terör saldırılarının yapılmasına müsaade etmeyiz. ويبقى الهدف الرئيسي للتعاون بين تركيا والعراق هو القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة البلدين. Her iki ülkenin barış ve güvenliği tehdit eden terör meselesinin ortadan kaldırılması her iki taraf için çok önemlidir. تحدثنا أيضا بالتفصيل عن إعادة إعمار المناطق المحررة. Aynı zamanda DAEŞ terör örgütünden kurtulan bölgelerin yeniden imarı meselesi gündeme aldık. وعودة المواطنين العراقيين إلى قراهم ومدنهم. Bu bölgeden göç eden vatandaşların tekrar geri dönmesi meselesini de konuştuk. ورحبنا أيضا بمبادرة فخامة الرئيس التركي بإرسال مبعوث إلى العراق لمناقشة ملف المياه. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın özel temsilci olarak su meselesine özel temsilci olarak Irak'a göndereceği özel temsilci konusunu gerçekten hoş karşıladık. والتباحث مع الجانب العراقي حول هذا الموضوع المهم والحساس. Bu önemli ve hassasiyet içerikli olan bu konuyu gündeme almak, ele almak çok önemlidir gerçekten. Biz hoş karşıladık bu girişimi. كما تم التباحث في عقد اجتماع للجنة الاقتصادية المشتركة. Aynı zamanda Ortak Ekonomi Komisyonu'nun toplantısı da ele aldık.
وتشجيع الشركات التركية للمشاركة في الاستثمار والإعمار وتسهيل معاملات المواطنين العراقيين. Irak'ta Türk şirketlerinin yatırım yapmaları konusunda kolaylık gösterilmesi ve Irak vatandaşlarının Türkiye'ye gidişleri konusunu da ele aldık. من ناحية الإقامة وسمات الدخول Irak vatandaşları tabii ki ilgilendiren konu ikamet ve vize konusu oldu. في المنافذ الحدودية والمطارات وفق المعاملة بالمثل. Mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde hem sınır kapılarında hem hava limanlarında, havaalanlarında vize verilmesi konusunu ele aldık. أن الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات تقوي أواصر الأخوة والتعاون المشترك. Üst düzeyli ziyaretlerin karşılıklı olarak yapılması iki ülke arasındaki bağların güçlendirilmesine vesile olur. ومناقشة المشاكل لإيجاد الحلول المتفق عليها. Aynı zamanda üzerinde anlaşılan çözümler bazı konularla ilgili çözümler konusunu da ele aldık. لزيادة الأمن والاستقرار. Bunların başında da güvenlik ve istikrar meselesi oldu. وكذلك زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. Aynı zamanda iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması da ele aldık. وتسهيل مرور البضائع التركية Türk عبر الأراضي العراقية إلى الخليج. Irak topraklarından Türk mallarının Körfez ülkelerine gidiş meselesinde kolaylık gösterilmesi konusunu da ele aldık. وفتح المعابر الحدودية أيضا. Aynı zamanda sınır kapılarının açılması konusunu da ele aldık. نرحب بكم معالي الوزير في Sayın Bakanım بغداد. tekrar hoş شكراً geldiniz, على sefalar زيارتكم. getirdiniz. وإن شاء الله نراكم قريبا مرة ثانية. في Bağdat'a hoş بلدكم geldiniz, الثاني. sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Şükran cezilen Maali el Vezir. Öncelikle Irak Dışişleri Bakanı kardeşim Muhammed Ali El-Hekim'e göstermiş oldukları misafirperverlik için çok teşekkür ediyorum. في البداية أود أن أقدم شكري الجزيل لمعالي الوزير الدكتور محمد علي الحكيم لحسن استقباله لنا. Bugün iki milletvekili arkadaşımla ve çalışma arkadaşımla beraber Irak'ta, Bağdat'ta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. اليوم جئت إلى بغداد وبرفقتي اثنين من البرلمانيين الأتراك مع فريقي في وزارة الخارجية. Bağdat'tan sonra Basra'yı ziyaret edeceğiz. وبعد بغداد سأقوم بزيارة Ve مدينة daha sonra البصرة. Erbil'e geçip oradaki temaslarımızdan sonra döneceğiz. وفيما بعد سوف أقوم بزيارة مدينة أربيل وأرجع. Bu görüşmeden sonra Başbakan Sayın Abdülmehdi tarafından kabul edeceğiz ve Meclis Başkanı'yla da görüşme gerçekleştireceğiz. بعد هذا اللقاء سوف أقوم بلقاء مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي وبعدها سوف ألتقي برئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي. Kardeşim El Hekim'le birlikte bugün ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarını ele aldık. قد تناولنا كافة أبعاد علاقاتنا الثنائية مع شقيقي وأخي معالي وزير الخارجية الدكتور الحكيم. Kendisinin de vurguladığı gibi bizleri de çok yakından ilgilendiren bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunduk. مثل ما تفضل معالي الوزير لقد تناولنا مواضيع مهمة تخص المنطقة. İkili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. سوف نستمر بالعمل سوية لتقوية علاقاتنا الثنائية. Ve Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih'in Ankara ziyaretinde alınan kararların uygulanması için birlikte çalışıyoruz. ونعمل سوية لتنفيذ قرارات التي اتخذت أثناء زيارة فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح إلى أنقرة. Ayrıca önümüzdeki süreçte Irak Başbakanı Abdülmehdi'yi ülkemizde ağırlamaktan mutluluk duyacağız ve bu yılın sonuna doğru Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 4. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantımızı da gerçekleştirmek üzere Irak'ı ziyaret edecek. İşte bu ziyaretlerin ön hazırlıklarını bugün kardeşim El Hekim'le yapmış bulunmaktayız. طبعا تناولنا اليوم أيضا موضوع زيارة دولة رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي إلى تركيا وتناولنا أيضا موضوع زيارة فخامة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان إلى العراق وتناولنا أيضا مسألة عقد الاجتماع الرابع للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى. Ve ikili ticaret hacmimizi hedeflediğimiz rakamlara ulaştırabilmek için
daha çok çalışmamız lazım. Ticaretin önündeki engelleri tamamen kaldırmamız gerekiyor ve özellikle de yatırımları teşvik etmemiz gerekiyor. يجب علينا أن نذلل العقوبات الموجودة أمام زيادة حجم التبادل التجاري لكي يكون لنا لكي نصل إلى الهدف المرجو. Biz Irak'ın وتشجيع الاستثمار. Körfez ve Avrupa arasında bir hub olmasını istiyoruz. Ticarette ve yatırımda bir hub olmasını istiyoruz. نحن نريد أن يكون العراق مركزا للتنقل بين التواصل بين أوروبا وآسيا والخليج. Bunun için ikinci bir sınır gümrük kapısını açmamızda fayda var ve aynı zamanda demir yolları ve karayolları gibi ulaşımla ilgili altyapı çalışmalarını da birlikte yapmamız gerekiyor. Bu projeleri hayata geçirmemiz. لذا سوف يكون من المفيد جدا أن نفتح منفذ حدودي آخر ولتكون بيننا تواصل عن طريق الخطوط السكك الحديدية والخطوط البرية. Ve Irak'ın bu ziyaretimde de gördüm ki tamamen normalleşmeye başlamasından biz mutluluk duyuyoruz. ونحن سعداء جدا عندما رأيت في زيارتي هذا إن العراق أصبح وضعه وضعا طبيعيا. Ve bundan sonra Irak'ın yeniden inşasına odaklanmamız lazım. ويجب علينا أن نركز فيما بعد على إعمار العراق من جديد. Bu konuda en büyük taahhütte bulunan ülke Türkiye'dir. ومثل ما تعرفون ان اكبر دولة تعهدت بمساعدة العراق بالقرض هي تركيا. Ve Irak'ın yeniden inşası ile ilgili kurulan komisyon çalışmalarına Türk firmaları da katılmaya başladılar. وبدأت الشركات التركية تساهم وتشارك في اللجنة التي شكلت لهذا الموضوع. Komşu ve kardeş ülke olarak Irak'ın yeniden inşasına önümüzdeki süreçte en güçlü desteği Türkiye verecektir. وسوف يقدم تركيا الدعم الكبير لشقيقي العراق في المرحلة المقبلة. Ve bugün tabii su konusunu da kardeşimle beraber ele aldık. واليوم أيضا تناولت مع شقيقي معالي وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم موضوع المياه أيضا. Geçen sene su sıkıntısı vardı, ciddi problemdi. في السنة الماضية كانت هناك مشكلة ومعاناة في ملف Bu المياه. sene rahmet, bereket, fazla yağmur yağdı. في هذه السنة مطرت أمطار غزيرة. Su sıkıntısı çekmiyoruz Irak'ta ama bu fazla yağmur su sele sebep oldu. وأصبحنا لا نعاني من مشكلة المياه ولكن هذه الأمطار الغزيرة تسببت في حدوث فيضانات أيضا في نفس الوقت. Bu bize bir şey anlatıyor. Su yönetimi konusunda birlikte çalışmamız lazım. وهذا يفهمنا قضية مهمة جدا وهو يجب علينا التعاون في موضوع إدارة المياه. Bunu başarabilirsek kurak olduğu yıllarda da suyun çok olduğu yıllarda da sorun yaşamayız. ولو نجحنا في هذا العمل سوف لن نعاني من أي مشكلة بخصوص المياه حتى في السنين التي تكون فيها الأمطار قليلة. Bu konudaki tecrübelerimizi kardeş Irak'la paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz ve eski bir bakanımızı, Su İşleri Bakanımızı, Sayın Cumhurbaşkanımız özel temsilci olarak görevlendirdi. Güzel de bir ekip kurduk. Önümüzdeki süreçte arkadaşlarımız, özel temsilcimiz ve çalışma grubumuz Irak'a gelecekler ve bu konudaki tecrübelerimizi Irak'ta paylaşacağız. ونحن مستعدون أن نتقاسم التجارب الذي حصلنا عليها في السنين الماضية في موضوع المياه في الفترة القريبة سوف يقوم الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في موضوع المياه الأستاذ الدكتور فيصل الأورلو وهو يعتبر من أحد الوزراء السابقين وهو وفريقه سوف يقومون بزيارة العراق لتثبيت أو تحديد ما يمكن فعله في هذا الملف أو عمله في هذا الملف. Bugün konsolosluk konularını da birlikte değerlendirdik. Biliyorsunuz DAEŞ'ten sonra Basra ve Musul'daki başkonsolosluklarımızı kapatmak durumunda kalmıştık. اليوم تناولنا موضوع القنصليات أيضا مثل ما تعرفون إن بعد أحداث داعش غلقنا قنصليتينا في الموصل والبصرة. Şimdi Musul ve Basra'da konsolosluklarımızı
yeniden açmak için gerekli izinler de verildi. Çok teşekkür ediyorum. نحن أود أن أقدم شكري لمعالي الوزير لأنه موافقوا على إعادة تفعيل قنصليتينا في الموصل والبصرة. Bu iki vilayete ilaveten Necef ve Kerkük'te de başkonsolosluklar açmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı da birlikte sürdürüyoruz. Necef'le ilgili izin çıktı. İnşallah Kerkük konusunda da birlikte çalışacağız. Bu şekilde Irak'la bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. بالإضافة إلى قنصليتينا في هاتين المحافظتين نرغب أيضا بفتح قنصلية في محافظة النجف ومحافظة كركوك وقد استحصلنا الموافقة على افتتاح القنصلية في محافظة النجف والأعمال والإجراءات جارية للحصول على الموافقة لفتح القنصلية في محافظة كركوك أيضا. DAEŞ terör örgütünü ülkesinden tamamen sildiği için ve DAEŞ'e karşı büyük bir zafer kazandığı için kardeş Irak'ı bir kere daha tebrik ediyorum. وأود أن أبارك للعراق الشقيقة بمناسبة انتصارها على منظمة داعش الإرهابية ومحوها من الساحة. Ve terör örgütlerine karşı her zaman dikkatli olmamız gerekiyor. يجب أن نكون حذرين دائما وبصورة مستمرة تجاه المنظمات Ve الإرهابية. bu konuda özellikle komşu ülkelerin işbirliği önemli. وفي هذا الموضوع ومهم جدا هو التعاون بين الدول الجوار. Sadece DAEŞ değil, PKK gibi diğer terör örgütlerine karşı da ortak mücadele etmek için hazırız. Ve Irak topraklarından tüm terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor. ونحن مستعدون أيضا في ليس فقط في مكافحة داعش بل مستعدون أيضا لتطهير المناطق الحدودية والأراضي من المنظمات الإرهابية الأخرى. Bölgesel konularda Irak'la görüşlerimiz örtüşüyor. طبعا تناولنا أيضا المواضيع الإقليمية مع الجانب العراقي. Ve birkaç gün önce artık yeni ismi Nur Sultan Astana formatındaki toplantımızda Lübnan ve Irak'ın da gözlemci üye olarak davet edilmesi kararı aldık ve Suriye konusunda özellikle Irak'ın katkılarını da bekliyoruz. Çünkü Irak bölgemiz için çok önemli bir aktördür. Suriye için de yapıcı rolünü oynamaya devam edecek. تم دعوتنا نحن ولبنان للمشاركة في قمة أستانا الذي أصبح اسمه الجديد نور سلطان وننتظر أيضا تمثيل العراق لأن العراق دولة مهمة في هذه المعادلة في هذا الموضوع. Gördüğünüz gibi ikili ve bölgesel birçok konuyu kardeşimle ele aldık, El Hakim'le birlikte ele aldık. Dostane bir ortamda tüm meselelerimizi samimi bir şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. Bunun için kardeşim Muhammed El Hakim'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. مثل ما رأيتم تناولنا مواضيع إقليمية ومواضيع تخص علاقاتنا الثنائية في أجواء حميمية مع شقيقي معالي وزير الخارجية الدكتور محمد علي الحكيم وبهذه المناسبة أكرر شكري الجزيل له.